Yezu arahindukira abona abigishwa bamukurikiye, arababaza ati murashaka iki? Bavandimwe, amasomo matagatifu yo kuri iki cyumweru araduhamagarira kongera gutekereza impamvu natwe dukurikiye Yezu. Tureke Yezu atubaze ati ko unkurikiye gusenga urashaka iki? Turasaba amahoro, turasaba ibyishimo, turasaba ubwumvikane mu bo tubana, turifuza ishya n'ihirwe, turifuza ko abantu baba beza n'ibindi byiza byinshi. Ibyo byose tubyereke Yezu. Ariko Yezu arakomeza akatubaza ati urashaka iki? Kuko ibintu n'abantu ntibihagije. Imwe mu ngingo twakwigira ku masomo y'uyu munsi kugira ngo dusubize Yezu ni ukureba, ukabona, hanyuma ukavuga cyangwa ugakora. Yohani Batista ngo abonye Yezu ahise aravuga. Yezu nawe abonye abigishwa bamukurikiye aravuga, arababwira. Amaso yacu, amatwi yacu tubikoreshe bitugeze kuri Yezu. Igikomeye baratubwira ngo abigishwa baramukurikira, barabona, hanyuma bagumana nawe. Uyu munsi dusabe natwe kugumana na Yezu. Dukurikira Yezu kubera ko twarebye mu buzima bwacu tukamubona, tukishimira kugumana nawe. Kwitwa umukristo ni byiza, ariko icyiza kurushaho ni ukugumana nawe. Si ukumwiyambaza ugiye kuryama cyangwa ubyutse cyangwa uri mu bibazo gusa. Ni ukumwemerera akagendana nawe, akabana nawe ku murimo, ukamwegereza mu byishimo no mu byago. Kugumana nawe ni ukumwemerera ugahinduka ingoro y'Roho Mutagatifu, uko Pawulo Mutagatifu abitwibutsa uyu munsi. Ni no kubona undi wese ukamubonamo ingoro ya Roho Mutagatifu. Yezu tumubone muri byose no muri bose.